petit frère. Ikigara frère. Bite byawe ko ndaburi muri telefone. Saboneka. None se ibyo ni ibikiri gukora ko ndeba wagira ngo uri kwamamaza. Mani nari. Ayo urashaka ko nagoma. Wamamaza se ahubwo wowe ni kampani yakwemera kwiyamamariza. Ari kurira. Ubu se wajya mu mvuga ati ngo Airtel ndetse na MTN ntabyo mvuze. Byonyine wowe kubera n'isura yawe kampani iramutse kubu yahita dog. Reka mwihorere. Ubundi ibyo urimo ni wasaze girlfriend. Byihorere. Ariko ngaho komeza kandi ndakuburira ntiwumva. nakubwiye nta nubwo bambona. Urumva sawa nyine ntari. Jesus is Lord. Yes, way. Uyu mugabo ashaka kuba asambana. What? Cyazi pete ikigara frère se ko kiba cyane naraze. Mama mukuri yindika ariko baba bamwenda ko mama hanze agahita agenda atanatuye. Shawo kwikunda shawo mu kichewa. Aho geraje. Aho afresh. Shisi ufasha. Okay, nasha niyo basha abariyo kukinana basi. Kila mmoja Yes, way. Uyu mugabo ashaka kuba asambana. What? Uyu mugabo ashaka kuba asambana. Yes, way. Uyu mugabo ashaka kuba asambana. What?